ماشاءالله خوش درباز به ماشاءالله خدای رعاب هر سال وان چاقا بربی قدیم ها تور کرین جبار روجیه تورنه بش عسکری آتی گما مجمرتی هویا یو چیکه جمع گمی رو جر بکرمه هویا چیکن ام بیش شیفجینا بهم روجینه و روجیا ماشاءالله بخیر و سلامت و درباز به درد و به بلا ولا برم چون پالایی جیمت پالایی جد کر و جار خوش بو آن هاجي خوش ما شاء الله امر مشتينن شيفا خم تشدكن امر مشتينن خوش درباز به فقيري هبو برتشيبون هب انا ما شاء الله سر سفريت الجد به خوارن ما شاء الله من رزقي روجيه برفري ما شاء الله اري ما ندم تشبخن ما شاء الله رزقي برفري يسال تبي هر الدرم معلومه وي هر ساعه دهرو ممشون دته اتبالي سرمده الحمد لله باش خوشه خوي تعالى جماع واجتماع مسلمانا قبول بك اس خادم تسكي بيجم ملتي مي قزلتها با اصنافي ما وان معزمات تشتاد فروشن قم هاروجيتي سانك ازوري فعمدكم تشتاب وهادكن ملتي خلقي دني قم هاروجيتي تشتا ارزان دكن شي مهاروجيه مهك مباركه قال مرات تشتا ارزان بك نور انساني مسلمان قال مرحمه ليبي قال شفقه ليبي مهاروجيه دن قال تشتا ارزان بك مع الاسف اما لتمي قزتها باجيال اللي قزتها فهم قم مهاروجيتي هر تشتي بوهادكن يعني انسان يوري از هنك وا از نخوش دبينم تبي مرة باوي خلقي نخوش جبو مهاروجيه ام فكراك عمري دوشن مش دبن انساني مسلمان قالك مرحمة ليبي شفقة ليبي جبو خو تعالى جي رحمي المرا بك شي بيخنبري مع الساوند بيجيم رحمي بك جبو اجي رحمي لو بكم خو تعالى ما قيش موفق بك سريا باشي وقنجيه خو تعالى ما مسخري تشتي باش بك وخو تعالى جماع ومسلمان قيش قبول بك خو تعالى بك وسيله خيري وباشيه وقنجيه وتشكر لكم خدي جوا راضي به Abi bu ne için abi fotoğrafı? Ramazan için. Ramazan için. Ama oruçlusun. Nasıl geçiyor Ramazan? Vallahi bugün tuttum, bugün güzel geçiyor. Hava güzeldir. Ramazan havası vardır. Gençler oruç tutun gençler. Tutmayanları Allah ıslah etsin, tutanları da Allah kabul etsin. Herkes orucunu tutsun. Allah yolunda yürüsünler. İslam'ın 5 şartlarından biri olan Ramazan-ı Mübarek tüm halkımıza, Mardin halkına, Türkiye'ye, İslam camiasına mübarek olsun. Bu Ramazan bayramında sadece açlıkla olmaması gerekir. İnsan tüm unsurlarını, tüm duygularını hepsini oruçlu olması gerekir. Ülkemize barış ve huzurun getirilmesine yanayız. İnsanlar sadece açlıkla Ramazan oruç tutmakla değildir. Tüm örf ve adetlerini, gelenekleriyle yoksul insanların bakarak, açlıklarını gidererek yardımlaşma ve sevgi saygıya dayalı bir Ramazan geçirmesini diliyorum. Ramazan hac beri daha hoştur. Ramazan ha daha hoştur. O çok şükür amne tiydi be, amne birçiydi ben. Am terin, of. Dedi dükkanı yani henüz cevap verdim. خوش روزی خوش روزی رمضان आहे و دیا مسلمان आहे هر روز حق انسان اگر عتق آزاد بین حق انسان خدا رحمه وان دکه گره مرا روزی چی ما خیری
ما ذكر ما تسبيح هاي ما عبادت هي او جي زكاة صالحة Ne verin, ne verin. Hadi, yaptış ki sakın.